بله، شما خوش، شما خوش، لورز و حرمت همیدارمونه باش بین و کرجاردی سه بیجن چید بخدرو هرو درو برو دیسا از لهم برومه بیجاره نبنو چه زمان سرخشتو بندوی بیجاره بزمان قدیم، بزمان خوش، بزمان دولمند، بزمان نارین و نازیک، بزمان کردستانی آج کردی از ده بروم براستی ام چه بیجن ام چه بکن ام چه وابدنو بسینن ام هیج بونا سه دولت چهار دولت و سه دجمنا ام هر تروریست یا ام کرده و قوام بن وقت او دخوازن ام دوی مدلی دبن آنجی ام بوان تروریست لكل جهان جي بيجي زبونا وان ام خطر دنابا اورتا اوقیانوس جيده بقال کی کردا هبه دیسا بتایبتی دولتا ترک قبول ناکه و ناپذیرینه و هر وها ولی دجیوه تکو شرک نابزی او بقال که دکان کشت نابا اوقیانوس دی هزار کیلومتر دوری منه نه خود تعالی yani navar gotin vardı beje mar خود gotu yer bir cümlede kurda ki yani ferzi mahal gotu vardı beje düzmini mevani çekirine ki daha duhab cirani taben yek hoşik tafam bike خوندی mühendisi memostayı doktoru yani zanayı tışkiciyer beje بالزمانی که خوش بترسید دستین و یک جایی کاری که چوله اما تو بیشتر چه دوی باره ازینگه من خود تعالی جی امری تو مجرمتا نبین وانی ام بوانار ام جیاندنه براستی جی احمق نک از وان حزناک مزد بیشم نزانن آلفابت یاو جهلا جیانی ده قط نصیب خونه کرده مثلا میرو ویدیو تماشا کرد او پوستر هیکل از وارد کم هیکل آتاتürk ben خستن üstte heykeli Atatürk ben و خستن üstte küçük و küçük de خود kişine سروکی وانه قاشو یک جوانه دولتك دامزران diye yani millet ki vanine le emji ketini ben çerxavan ber bayvan endemeşin gerek em tüccari piştaha avani nedir var piştaha اما بيشتاقوا بديواردن وان دين قارش خواه زبالك او هردم زباش دي انسانا كيلو خنجرتك بالتايبتي ترك چما از بجم ترك زبالك ما كيرا خود بريكا تركا ديتي هردم ما كيرا ما زرارا خود جوان ديتي وزبالك امان باشي نازدك يعني برا تو كرد نبجن كردي باشو روزلات روزاوا نبزن ام قاندي كردي باكر تركان ناستك نا خيو بما قاندي ما وناصناك سبرق ما بوا اموال زيان لو اموال مزنبون ما دي بيستان قندين ما بعبر عسكري كري ما بعبر فابريقانا مخابطين بعبر ما چای قهوه بخوري ما بعبر طاوله و سترانج نویستان دي لستي دامال لستي و هروها اما باش ناسك اگر گوتن جه خود به گوتن گندگی مره بیشم گوتن کوچه مره بیشم ام دزانن چند مو قرآن می چقاس میرن چقا ترسونه کن چقا برجواندی وان چقا اما باش ناس کن لی باور که نمیرن بتنه تشکیوانی باشه یه پر فنا زانه بکن فن زانه فن چی لیستوک اوی زانن انسان بخابین زمان که اون خوشیه دوی قونیه ده پیشکتینه مثلا دین
Ek me din dawan emin Kurdin. Ek din anin rojratan abin bağır kudise Kurdin. Ama iyi rojmer dibecin tuhazın din hini me hini din bikin. Kuro ek din ani bağır azim kurremin. Siber ve ki duve çerçevede benim hakkı vandak ve Türk zanın listok abikim. Ka az bere var nuçe az pas henek par bakim. O parça cebe var ser gotu bocak var. İsrail projaya tabura çilekan le başure Suriye dedi dest pekere. O her vaha gellik deru dore Suriye nadı bin kontrola İsrail'deyi le dernakhın peş. Eştirkaz bejim. Ka muhaddibona Suriye'de çırrinin dahat hava İsrail kettiye. Hun deravat kılım. Bittene huncu kurdarım verin. Huncu kurdacın ne verin? Le em Kürt suce mebxoye. Hala bira başuru rojava bir taybeti başuru rojava bakır bivinyek Xodaya ve ciddai hunikarin zora kurda bibin. Le خرابه ve mala bebektiye, خرابه ve mala nezantiye, o hiç bu berjevande pituçke, maxwa teslim vakiri, o civani pikolya seremedik. Her vaha Irak'ı dosya PKK o pêdewî bi çareseriya siyasi hey. Pêdewî yani bêwîstî ez wê baweriyê dime gerek var binivîsandina belkî xelet hatî nivîsandin pêdewî gotî lê pêwîstî ye bi çareseriya siyaset heye. Ka ez were wan bixwînim pêşkêşî we bikim ez were bixwînim kekinê min o biranê min o Irak ka îcarê ez veya wek hûn dizanin li ba Hakan Fidan bawer dikim çûyî Başûrê Kurdistanê li ba Hakan Fidan Kubat Talebanî heye bi wê re hevdîtinê pêkanî ew bi wê re Irak dosyaya PKK bi devî bi çareseriyek siyasî heye. Dawiya Haziranê Serokmêrê Iraqê Nîzar Amedî li gel serokê Mîtê Tirka İbrahîm Kalin civiya bû. Di civîna li Bagdayê zêdeyî agahî nehatibûn parvekirin. Hatta dûr di kerekê gotibû em dixwazin ew civîna ew hevdîtina naberroka wê bê eşkere kirin. Eger tê bîra we do bozordin, do pêr bû. Nehatibû parvekirin. Piştî çend rojan Serokarê Iraqê Amedî got dosyaya PKK têne bi rêbazên leşkerî nayê çareserkirin. Pêwendî yani dan û stendim pêwendî ne pêwîst pêwendî hîna niha divire rast bû herfek kêm bû divire pêwendî yani hewce mecburî alışveriş dibêjî gerek yani gerek gotina beremçe derdixin bibexşînin pêwendiya wî bi çareseriya siyasî heye yani ne leşkerî ne zorbayî ew civîna we derketiye. Nîzar Amedî di hevpeyvenekê de li gel çapemeniya Erebî ragihand ku hikûmeta Iraqê dosyayên ewlehî yên bi Tirkiye re û Îranê re reyakê aqilmendî dimeşîne. Wî got kontrolkirina çekan di destê devletê de yek jî armancên şerek yên hikûmetê ye.
آمده دیار کرد که دوسیا PKK تنه به اپراسیون لشکری نه چاره سر کرد. او پیوندی و به چاره سریه که سیاسی هست. هر وها آنی زمان که عراق و ری نده که آخا ولات بو آرماج کرتنا ولاتین جیرانه وره بکارانی. یعنی من افکار بیجه جبو ترکی در باسته به آنج بو ایرانی. مثلا ترکی بخوازه آخا عراقی بکاربینه اون لهبر PKK شر بکه خود گراوید به هم دستوری نادن. فقط از وی پیوندی رو بیجم جوی سروکه آنها بوی سروکه عراقی ست سی و دو آوایی ایت دولت اردیا ارتش ترکا دوی خاکه دهی چه ما هندر ناخنجور امی ورسر حق از بکم از به نویسندگی بخونم داخویانیا دم کرد پشتی جوینا سروک سازیا استخبارات یا ترکی میت ابراهیم قالن لبغداد هات لگوری چافکانیان عراقی دی جوینه ده گشندانک حرمی دوسیه PKK روشا شنگاله و پیش خستنا هفکاریا اولایی و استخباراتا یا نابرا آنقرا و بغداد هات نرخاندر همو پلان و پروژه وانی سر PKK یا خود جنازه بمرن در دیوان آبوریه هنه لواخن در دیوان ناوه یونان ایری شوام که در دیوان ناوه اسرائیل هر روز دورا وادر رو تدنه در دیوان بکنه کرد دایی که خونا بیده عراق جوانی ایران جوانی خود ترکی قط دایی گود ترکی قط دایی کیل دوسا کرده و گرک سلام ترکانه کنه سلام خوده چیه گرک ترکانه کنه لی مخابن ایرو دیسه جی برای ما حوالی ما که من یک انجوان باور کن من محتاجی ترکاته کن بکتاشی کت یا لاوی ویش بروید رویا شبر بکتاشی کت جامعه ای بکتاشی گو لای من از دخلتم بسالا من برخودان مشان که از نیم جامعه تو قدری خوده که من مجبوری هاتنا کتنا جامعه نکه لای من مجبور نکه این افریقای آکردو ترکای ام دخل ناموسوانه ام قربانوانه ای سازی و ریبره کردا ای سازی و ریبره کردا پارتی کردا من مجبوری وان ترکان نکن هم بقدر خوده کن دجمنن کتخوارن بارن روزا فرصت دیوین ویت تنه بکه زبانات تنه بونات ده هر چیزی خوب فداد کن به سرک وزیر ترکیه در کتی بدوی من 2 میلیارد از مورد کنم 2 تریلیون 2 میلیارد من دوی شریطوان داکریم صرف جوالات تنه بونات کردای بالکش دو جشانده یک که یا به سروکاتیا کوبات طالبانی به وزیر کار در به ترکیه ره حقا فیدان جیره جوین چه کرد او وینه از سون دخم برا باوری آوازی میبه دیسه اب جوینا حقا فیدان اب در دوروان همو لسر لیستو که PKK چهار بخاپینه دیسه بلکه قندی حقی تشمشتاد بیشه یعنی مثلا 3 تشتمه هنه 6 تشتمه هنه بلگن و دیسه جی لی دما ام بجن ام وقت نتوا کرد قوم كوينه كو هنيك بجن يو مضرب قيو بلي كردات خلنا بري بديش ام كردات دب خابينه تدري
قاقبو كوجد بيجي أو مرفي من براي من أنا بتشدر دي بيه halbuki fakir danini ber. U kewte li dengê wî kevî xwe digir û tek û dike feqî. Ev dîtina bi Iraqê re, ev dîtina bi Mîtê re, ev dîtina bi Kubat re. Em baş dizanin ki devleta AKP, devlet dibêjin, bizanestî ez bêjim, ev devleta AKP ji Talibanî hez nake, ji ber qet hez nake. Halbuki dora xwe çêkirin, orta xwe çima çêkirin? Mesela Kerkûkê û ew serokê meclisê. Lê min digoxê Talibanî lawê wî bafil Talibanî hekî zilam e, lê wî jî rê xwe derxist ew jî netiştik. Bi rastî jî netiştik. Ew çewta wî û halanê ku xwe dida hemû balanê. Hemû balanê. Ka em mijawerin bê İsraîl çikiriye. Bê İsraîl çikiriye. İsraîl projeya tabûra çêlikan li başûrê Sûriye didi destpêkirin. Ev pir girîng e. Çend hevdever jî mesela min telefonî rojava kir bi heval kir ez axirim. Çend hevdever niha dibin desthilatiya İsraîlê. Ew Tirkiyeyê her roj derdiketin, ew heqa fidan û nizam çi derdiketin her roj got Tirkiye'nin Sûriye'nin toprak bütünlüğü ya PKK silahı bıraksın var bilir İsrail girtini. Fakat ji bona vana bi wehşar bi yamyamê Afrika re, bi Ereba re, bi Daişê re, bi terorîstan re, bi kujar re, bi dizar re, bi hemûya dizin danûstanê dikin, cîran kabul dikin, bi tenê devleta Türk Kurda kabul dikin. Ana tu bêje İşit bira werwir bira işit ji devla xweseriya rojava bira işit rêv bide bin doza şehîda wê Erdogan jî bê erê, Heqan Fidan jî bê erê, devleta wan jî bê erê. Werre dijminê Kurdan. Werre dijminî bêbehtî nizam bire bibiç. Lê ev jî dijminatî xweşik li hember wan nameşînin. Çend sala me meşand ev du sê sal jî ew qeyîk meykê xwe ber avê dane. Wek balona kin tu bin nepixîn û hêdî bayê wê berdibê. Awar li matî. û em dizanin çi qat dijminê me ne. Em dizanin çi qat li dijî me ne. Ew ya jî baş dizanin. Fakat mixabin kesî ki derkeve bê qral taziyê hawara Xwedê tune. Ew diwirdi pirsgirêk heye. Diwirdi pirsgirêk heye. Ne hewce bû di vê derheke di vê demê de pêwîst nebû, ne pêwîst bû ku em bêjin were aşitiyê bikin. Binêr ala ew sê hîlala û posterê wênê Devlet Bahçelî birin li ser Sûriyê danîn. Me birî heta îro tişkîwanî çê nebûye. Ev jî bi xêra Kurda ye. Ev firseta me da destê wan. Belkî hinek bêjin ya qedî zana bi hema terefê şer û kuştin û lêdanê ye. Bi şeref na. Bi doza Kurdistanê na. Bi gora Qadî Muhemed na. Na. Çi zoran dere hûn zanin? Wek mêrekî ku kes di ser wî tune be ji dêva çaqalekî bi bê lêxistin. Aynû ez kevim wê ez we rewşê bînim. Berxwedan heqîqeten Kurda destan nivîsan. Bi taybetî Kurdê alîgirê PKK. Yani PKK belki ev du sê sal hevkî bêdeng e. PKK damga xwe li dîroka Kurdistanê xist û wê lêx jî bawerî gelek mezin pê heye. Ew wî kesek bêje
اوی کسی بیشن از کردستان که خوازم اوی کسی باش لدجی ترکا بجوان نفرت بکه درده وی درمان دکه ایک کذبا وی دلی وی هینک دکه پکه اما از خواه بیشن اف سمپاتیا منی الهمبر پکه از ایدولوژیا پکه زیادی حشتی نظام بالتالي او الهمبر وید دولتا بارباری کجر خودشتان دنیا امو اف ایک دلی می هینک دکه بوی مقصد اسپیرم بوی مقصد میشه حرز دکر از راست بیشن ایرو نه ایروش بولامن براستی از راست بیشن برای کس قصوری ننیره جبرکو ام کت شاشتیه هی نازید بیشن مبترکی گوت ایرو نه ادیز دوباره بیشن تشتکیش بولا نه برجوانده نه توا کرد به نه وطا ام بیش 32 میلیون کرد هیه هذه 20 میلیون خالص مخلص حق و منفع خود خواست 12 میلیون ایک آلیگری AKP'yi, ایک نابات CHP'yi, ایک خاینی, ایک میتی, ایک آزانی برای 12 میلیون ده 20 میلیون سرک دبیجه زمانه من چند دامن نزا او نه اگر او برجوانده 20 میلیونی دوی چرچوه ده تونه به دوی بازارا ده نوا ایمرالی و دولتا تونه به از وقت راست بیشم به از رزیتیه به رزیتیه الهمبر اجرام بکن بیگ از به اخلاقی و به تربیتی الهمبر اجرام بکن نورمال وقت براکی خواه وقت مموستاکی خواه وقت کردواری کی وقت اجلاج رزه کرد کی از واجی قال بکن برجوانده 20 میلیون دوی چرچوه تونه به کس اجلاجی گوداری ناک و ام ناکنشی اب مثلا نه مثلا اجالان تنهیه مثلا نه مثلا پکی تنهیه مثلا میلیون کرده و یا برای خوشش جبر بیشی نه از علاقاتیه بکم و بجی و نظام چی بانا دم ماده بونیده یا بجی قدری زنم بجی نظام چی اف چی گوتن وانا نگوتن بسرعه بگو بجی کاب بجی چی بو نه من به راستی پیش تو بکن اگر او از نتوی باوریش خواه برجواندی گلی کرد تشتکیتونه به اجالان لیجی نانیره تنزوجی ناکه جامعه رو امر خدای بیشی 27 ساعت مو بداوی زندانه دیگه برای کسی نکب شهبه لی من از ترکی بیزی هم وارساییم یعنی من واقعی از پیش نیاز گیرکم یعنی از باش دزانم نه برجوانده گله کرده تو نبه اجالان لیجی نادره و رد بکه اولاجی برای حرکت بزانم زیبر ویه که گاه گراند بو مابود تری آدور دم آسیب دناوه کردن در گوتنا مشهوره گاه گراندن چی به ترکیه زکی تلوره زکی والوره ببینیسی گراندن چیه soyduk öküzü soydu derisini yüzdük pardon derisini yüzdük kuyruğu kalmıştı mega guran mabuteri باور بکی لی دست کت نوا دست کی نباش کت نام کرده و امانی مال کچه دیسه زهر و پریشان لبر دیوارا تشتی هری خود تعالی جی نکنجیک بمکری ام لهمبر هفدو پرجی نزارانه پرجی ام هفدو جی ناترسن و ام نزان قیمت ایش بیردودن ام نزان هفدو برجی خن ام نزان هفدو پرورده جی بکن پرورده ہے مثلا من بیرستی کر لهمبر زکی الاکرانی فیهی من بیرستی کر نه اگر زکی گلک زانا به سیاسی به پولیتیک به دیپلوماسی به و کی قدری زانا دل همبر من ارگوتنا کرکو باور که از حکی ایشیا تو جانه منه تو جاوه منه تو برای منه ام برای همین مالکت دو
لتا از ایشاندم از وی چاقه ج شرم و فدیا ج عیبا بمرم و هاو بدم اجاره او حسکرنا زکی گل دیسه کار بکن لیک زکی گل بجولان soy tarihi sen kimsin? Bana hakaret edecek kadar büyüdür mü sen? Terbiyesiz. Ve çağı em ve dibin vak nokal kebir em bela ola duve derecede ci em nezanı Xwedê Teala ev çıkacı nekiri parame. He? Merket hapse xelkê jê bu sucete çiyin di hapsê de. محكوم كهلال دبيم بينا تشتري دبيم هي خلقي يقول لا دبيم تباقش باش قو بشرف يجي من قلت هلا الدبيم نيرن دب نزا تشيكو قو متخذ باشا دنقم برسلي يقول سكت بحاش الدبيم نيرن في بطني أم از بري خو بيشن براي من يحقق هنا دجي دو حبس مامي ما دو بابي ما ساغو بابي مجي ساغو بابي وار لاوي عبي مجي هر دو عبي مجي ساغو هر دو پس مامي ما herkes بابي كي قلت بو فلان كسي شوقا خوار انا بي براي خونا بيش شوقا خوار شاوات تبا تمر بيش شوقا خوار اولان دم دو حبس مامي ما بلا حق وبلا سبب کشت شوقا خوار ما دادی گل خورد شوقا خوار خورد کنه اب تشکیتونه اب انسانیتیه اب نزانتیه احمقتیه دوری عقلای جبر ویه که دجمه جی ابایا جمه خوار فرصت و کت نابامه ایک هاتم کشتن ايقات كشتن اوقات قرت اوقات دقرن دبيجي هاجر جزائري 20 سال به اوقات بك جزائري بكي 6 سالي اوقات دبيجي والله حاكم سعودي biraz مرتيل حبك لا قدر اوقات بك وتشيلك اخو بفلوس بزنا اخو بفلوس مياه اخو بفلوس بدا اوقات نبي بر اوقات بخو چاپ روشش بید حاکم سعودی جبو 4 سالا 5 سالا زیاده جزا بدی یک قاتل چه دکه او مال خو ملک خو دفروشه ایجاد ده اوقات جبو جزا هندک بخو تدخل بيت قبحته بي تدخل بيت قوسمتين بنير هر دو عالي یک چو تربه بناخه یک کد زندانه یک پراد ده جبو که این جزا بخو قاتل یک جی پراد ده که این جزا هندکی بخو کرد ابد مثلا ما أبد شو خب بيها يدش من يكرداب سركت 1907 هفته و 8 هفته و 9 هشته نسبین مردین باتمان بینگل آدیامان قوسر کی ددقمو کی کامو کی طلبه بون یعنی پککه آپوجی کی قوق بون لبر هدو باندون هدو کشتن ها که هن کاری نبدو حزب الله كتبوا نابات اب حزب الله یک دولة تركيا كربون يعني تشتي حيا إلو هاتي سري ما جنزانتيا ما وأمن هدو القارش هدو قرانة دي بيجيا قول لكي مالي جقاية مالي ناترسي جخالكي رزانا وجيرن زخور بكر وكويرن اف قوسمتك اف قبحتك وجيرو جوياوي ام لهبر نياري خوي بشان الله كامل الديروكات حرباء وشرادة از باورت كما عراق وإيران حفصة وكشانه زكيت كارم نفسين كيكو حقي دبي مسألة ده ديروكا شراء وحربة جهانه ده تو شر وحرباء 5 سالي نمشي دوم نكلي 5 سالي دوم نكلي آتركو كدا 5 سالي فيلا نب 4 سال فيلي بچكه شرط هاتي كرن و 5 سالي 5 سالي اوي پككه هي يعني مرف كار بيجين نيم عصر
Em îro cêk em lê dinêrin, hatina ki em hatine, dibêjî ev Tirkî sıfır, ez de var sıfır. Me çi bişexist? Me çi bişexist? Mêrik bi qumarê dilîst. Araba xwe firotî, nizam çi xwe firotî, çû qumarê lîstî, heya serê sibê, perê wî jî çûn û heya sibê ser masê xew kiriye. Jê pirsîne, gotî temam, te çi bişexist, te çi ka, te çi qezenc kir, te çi da? Gotim wela, bêxewitiya min ji min kar ma. Bêxewmayî ya mêrik. Em ana ez bipirsim. Wek Qedîr Zalalo, yani me bibexşînin. Ez ji rêzê Kurdik yekî ji birakî we me, hevalekî we me, birakî we me. Ge ez bipirsim, ji kê ez ê pirsim? Ez ê ji İmralê pirsim. Ez ê ji Qendîlê pirsim. Ez ê berpirsiyarê Ewropa pirsim. Ez ê ji Kenekê pirsim. Valêk berpirsiyar. Ez bêjim, min bibexşînin, ez benî. Ez ê bûna xwe jî dixwazim. Wek neferekî, wek endamekî Kurd û Kurdistanî. Di nava 20 salî, 5 salî me çi bişexist? Ancî me çi bi dest xist? Wê bêjin çi ji min re? Bersivikê ye. Tu ney. Tu ney. Belkî hinek ji we dibêje çawa tu li Qedîr Zala? Kurdlerî dünyaya tanıtık. Na ez benî. Ev Kurda berî 13,000 sal hebûn. Dema merevana bêjî, ne têwê manak el dijî hereketê me, ne têwê manak el dijî we me, ne têwê manak... Hûn di rê min sevda dixwazim ban tişta wanî werin par bikin. û heta em bijîn jî gerek em alîkariyê bidin vê şoreşê. Em bi vê şoreşê jî rebin. Tu şansa me dijî tu neyê. Tu şansa me dijî tu neyê ku em tişkî dibikin. Ez dubare dibêjim. Ez Dem Partiye sewal dikim. We îro daxuyanî da hevserokê alîgirê hevserokê Dem Partiye Mahfûz daxuyanî da û Qoçixî daxuyanî da. Gotin tu hayê me, alaqa me ji çarçevê û mutabaqata di nava İmralê digê dewleta Tirk ve heye, hayê me ji tu ne? Hûn kî ne? Em Dem Partî ne? Tamam de hûn kî ne? Vê pêvajoyê em muhatap bin. Eyvallah. Heger hûn muhatap bin jî gerek gotinek bi tenê jî hayê we jê çêbibin. Heger tu ji min bêjî hayê me ji vê mutabaqatê tu neyê? Normal ve Qendîl çawa hayê wê jê çêbibin. Ewropa ve çawa hayê wê jê çêbibin. Kurdikî wek min ji rêzê ve çawa agahdar bibin. Bi hûn agahdar nebin. Mêş biçûçikî lê madê me re dixelîne. Sînek küçüktür, mide bulandırıyor. Gerek em wanî em ji hevdû lê ne bi heqaret, ne bi zordarî, ne bi gotinî nexweş em ji hevdû bikin, hevdû rencîde bikin, rezîl bikin li hember xelkê, li hember Ereb û Eceb û Romya. Ama ez mafê me gez bipirsin. Ka umarım be İsrail çi kiriye? Rojnama yediho aharonto valla rojnama İsrailiye. Pirsi û İsrail eşkere kir. Ku İsrail bi rêya 140 çêlekan proja tabûra çîlekan li başûrê Sûriye dayê dest pêkirin. Li gor rojnamê armanca û proja xurtkirina hebûna İsrail li wê heremê
heye. Rojname dibêje ku rûber ku proje wê armancê dike derdora 10 donuman e. Donum. Armanc parastina hebûna İsrail bi rengekî domdar û da ku rê li ber şîvînê li Sûriye bêgirtin. Yani dem domandın, yani Türkçe çizmesin, dem domandın. Her zaman kalıcı. Ezana Kürdi Türkçe bu kalıcı kalmak. İsrail. Armanç ev. Ligor hat zanın ev proje li başure qonetra li kuyi qonetra dibin ev kontrola durziya de ev dosteme hevaleme ezwan pir hez dikim. Nêzîka 800,000 milyon jî tuneyê pişta xwedan İsrail û gotin em xweserî an jî serxwebûna xwe dixwazin. û Kurd jî 4-5 milyonin ev jî tişkî balkêş. Rojname eşkere kir ku fermandarê projeya cotkarên bi navê Yoel Zilman û di vê namelê de wek çîftlikekê çêdikin û ew çîftika girêdayî artêşa İsraîlê lê çîftlikê de çêlek hene. Birano, hevano, wefan kir çêlek, ev çêlekek mere bi. Li ku yê nel İsraîlê li Sûriye ve kartîne. Xwed binêrin. Sib du sib heger bê gold kevir ve ev dera kirî. İsraîl werbêje. Nizam çend milyon dönüm kareyê. Yani siyaset xoşik meşaliye. 25 kilometre jî ketî nava Sûriyeyê. Ewane digo hey ho Fidan Efendi. Min bi Tirkî got ez dixwazim bi Kurdî jî bêjim. Ez çima dixwazim dewleta hikûmeta AKP bin pê bive bikeve. Wallahi û billahi. Ji bara min Erdoğan wek serokê partiyê vanê din. Yani AKP wek CHP qet bi tenê çima ez dixwazim AKP hilweşe bikeve. Ew tiromiroyê Kurda gidna van din ya. Orhan Miroli, Ensarioğlu ewana rezil û bêvla wan bê şewtandin îja xortê Kurda tu ana ew wek zexkiye dewlet li pişta wan wek zexiye. Eger bira ji çapê bikevin, bira ji ser hikûmetê dakevin, ji bavê wan zêde li kuçek Kurdistanê, bajarê Kurdistanê bigerin. Ji bavê wan zêde. Hele bira ew roja were, ew Miroli û Ensarioğlu û nizam Çîko, Fidano, Midano wê were serbest bigerin he. Xwedê mezin e. Ji ber wê yekê İsraîl me ew jî werparve kir ka emarin şaradariya Qamişliyê. Ez wê jî şarî we bidim. Şaradariya Qamişliyê Qamişlo nirxê ampereya meha tirmehê dest nîşan kir. Piştî hevdîtinê yasakirina û xwepêşandanên şarederiya Qamişlo buhayê yani değeri fiyatı jeneratorê ya meha tirmexê dest nîşan kir şarederiya Qamişlo roja şemiyê buhayê amperê jeneratorê elektrîkê yên ku li ser 8 saetan dixebitin 17,000 lirayê Sûriye danîşan kirin. Birler onlar yüzler bilmem 17,000. Erê. Ji ber wê yekê vana jî îsyan dikirin li hember Şamê. Ev xweserî ye, girêdayî xweserî ya Qamişlo. Şaraderiye got bihayê 1 ampere ji bo meha tirmehê ji bo jeneratörê ku li ser pêrgala 8 saetan
دخابتن 17,000 لیره سوریه. هر وکی گفت که ین به سیستم دوازدان دخابتن که جوان 8 ساعتا به مازوت خدمته یا به $7 و نیوان لگورا شاردریا قامشویه هر امپرک جنراتور کو به مازوت سربست و 8 ساعتان دخابت جوابی که او دلار جی و ساعته $25 جی تن مشاندن و انگوت اگر خودی جنراتور بزانبون به نهایت پاش گوه خودی که ام بیا قبول لکن وک شاردریا قاموش بیه او جدورد وانی پکی بندیز قدری زانا پکی ترکیه قربانا چاویته هوارا خودی قدری زانا پکی ترکیه از قربانا چاویت بله و رفشا کردان امی چل بکن اوی جدینم و نظام چند دقیقه مهنگ از همبر و بیم 10 دقیقه نسکارم همبر و بسکنم رزدار برپرسیاره دم پارتیه از این خوازم حبکی به لهمبر و برریز و حرمت چند گوتنا بیش بگومان کسی نه زیده تر ولاد پارستره یک لبر سر به اکرانی نکار به قد زانا اشتر بهتر ولاد پارسترم از این نکارم بیجم زبان حوالا دوستاره از و بهتر ولاد پارسترم نه هر کس لگورا مجیه خواه لگورا خباتا خواه لگورا دانستدنا خواه ولاد پارسترم بلی 35 سالا بر پسر کی بلند پکی کشمر گوی سازی دینه شرف ناموس گفت تو زانه به انسان رو بدو بستینه گوار به سیاست بمشین و به قدر بگوت نه بگو نه از نکارم بمشم بور اویک از نه لایقی وی ایشیمه جبرگه از قرکتری خوزانم اگر رو که از جی که رونیم از بینرم هنه دبه نوش yani bir akıbet koy be kadar düz bir akıbet nakısı ben çok bana ama ben ben noş ve çakı men ev değeri ve ev kıymeti o rızkırtına ve hamoz hep afet berdim yani mugot az vakım Yılmaz Güney gotiye go az arti listokmanı canat sahnede az evindar canazı az شورشگرم زانید من گوچه گو است تبریک کم آفرم گو براو جبر وکی کسی نزده تر فقط رجا منز به دم پارتیه روز که بری روز که و نها دم مجیدشت و اویشا دم نوام مجیدشت اب مثلا و چرچوه و مطابقاتا گل دولتا ترک از فکر خود شخصی بیشم اگر 10 گوتم رزدار Öcalan'ı bir şeref namus not gotten miteyi ve devlet Türk. Benim takakkulla kallakutta beçeceğiz bizi. Listokike o ama sarkıştı bindevi bir işi derbas bükün. Le amok ne tavakkurt. Azı van gotuna çencara beşim. Bira ev sultane kar bibihizin ev kesek kor بتشابه ونان اللي نابينن برا وناجي ما ببيزن وما ببينن نتوا كرد زرزه شوانه زوزانه چای سیپانه جوتکاره مردین بریان مردینه پالوانه آمده دشتا آمده قیقوانه بحروانه او نتواگل کرد از سند خود ام تجاری
فرصت ایزنه دستور نادن هون لوزانا دویمین بینن سری کردا جبیر بکن لوزانا دویمین هونت خونا خود ببینن بمليون كرد لأوروبا أما لوزانة بهشين أما خب سر لوزانة ده و دولتي يكبوي أما خب پريشان بكن أما خب بشوتين هگر از نيوه شوا خواه من بحر منن از نكار بم رازم هوني جرانسين ويخول وجي بحرم أم إيدن نأو كرده كما هون الباسته ماخد ام او کردن من مرن کش ام خدمتی و کولتی نما قبول کن نه هم بدین نما کار ما بخابینن نه سوسیالیسم هم کار ما بخابینن نه دموکراسی هم کار ما بخابینن تبی نواز حکایت می مثلا که ازورت بیشتر میره کاتماله دهنه جیرانی ویله بو جیرانی خال حوشه دید پریوزیتن هم جیرانو از دهنداریتم آوشتر ها بینایی تن بو بیرکاوی هفجینایی گفت فرم ورنام بخور گونا دره مناره گروه ورنانه خوب شیوا خوب گمخ شیو دبر که در خانم چما؟ گوتا دهینک چند قروشه وی جیرانه ما لمایا ام دهینداری وینه یا گواره گفت خواده ذات ملحوشه دید او پریوزی کد بیران من دهینه پریبتن گز بدمه هما جنکه گوالی هما جنکه شباکه گلک کرده مد به پنجره نه پنجره از داخل وام از خوازم جبیل نکم از گوتا خوش بیل نکم پنجره مردیوان بانا بکارنینن جغاره از جغاره و ناخم هونه نبیجن به گوته اب گوتن خطر و زاروک و نبیه مجی هینی به گوتن ادبن جغاره و ناخم نبخوار بتنت کاری به از آوه و ناخم از جغاره ناکشینم او هنرمند من المنطق تشكي براج بانقطنا كارتين از عاشقي تمام عاشق د ادبياتا كردي تني جار هنكا عاشق بكارانين عاشق او جي كسن زاري عثماني عرب ايش كرداي كسن زاري او قلتنا عاشق خدي بتسن اف خبات و اف كشتي و اف شهيد و اف قتلام و اف طلاقرن حموش بوبي چند كولترا كرديه و وان هنرمندگیش خود بجنه هنرمند خر 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 نزانن دنگی و تشکیل بجه سازی و موسیقی تشکیل بجه وان گوتناب کارتینن سوره ندارن امی اید وانی هفدو وانی رخنه بکن هفدو رخنه بکن وانی نیسا جنا ماله جامع بدکه شباکه بدکه دبه جیران دبه کرنگ که فرم و جیران آمن دبه آنا دهنه تل میه دبه والا اره نه ام دهنداره تنه زلال دبه اره دبه تل دهنه تل مینه تل پره تل مره تل متونه ام میره من به هفتای رانازه خولت حرماندن چند شبات تجربانشی اما کرد وانی بین سری دشمنا و نیارا اما کرد وانی بین سری دنیای اما وان چی روکو حکایجی زکت و خورته کردار بیزن اگر ناموس به مرد بچک هبه بچک دی بیبلا من ناموس هبه ام گرک جی نیارا بس ایده قبول بکن حیان همه اتشتا قبول کرد جی ایرو بیم ما بکشین یارو یا برا ما بکشین ماش کچنه بیم کرا اما یکی وقت ممکن شش 4 زاروکه من 4 جی تورن 8 امتنه 8 پاس میدگین و 8 هم که دزمینه خواه باب کی جل کردستان باب کی وید که 10 زاروکی و هر 10 زاروکی دی دزمینه وی دزمینه دزمینه ترک و عرب و عجم بکشینه کس خلاص نابه هک خلاص نابه کرده باشور خلاص بونه بجار که ده انفال ده 180,000 کشتن صدام او ترسه صدام حلب چل بر چاوایی سینما آموده بر چاوایی جزره و شرناقل بر چاوایی زیلان کوزگیرل بر چاوایی چیه؟ وش اگه بکشینه کردانی کانه خلاص بکن و خلاص جناب ویا بزانه بل و براوانی جی بس ایده بقیمه قبول جی نکن
rezilti, pisiti, bir ahlakti, nevirekti. Dubara bejim, oze bidavi bikin bernama xwe. Zifir hatta İmraniye ez silav u rezi xwe pêşkêş dikim, hürmetê xwe pêşkêş dikim. Wek ji rêzê Kurdikî Mêrdînî. Ew tiştek bercewendiyê Kurda tê tune be, em qebûl nakin. Bi kêmasî. Yani dibêjî en az bi kêmasî. Wê zimanê dayîka min fermî bê nivîsandin. Dîsa jî merevkarî bêjî okey. Ama qet tiştine be û bê okey, wallahîn bilahîn xelk û alem wê hey bime bikenin, em ê hey rezîl û wisa bibin û ji xwe jî em bi destê xwe radêlin bêrê û bivir, balta û kurek û em derin tirva xwe dikûrin. Ev bira kesî du gotinê dijî li ser nekê û bira nebêjî ya bekara karı boşaltmak kolay. Ya uzaktan davulun sesi hoş geliyor. Ya Kadrizana yerin sıcak. Böyle ukalalık yapanı ben alnını kalbarım. Ben şiddetle karşı çıkarım. Şiddetle. Ben biliyorum. Azizanim çibêjim û çehî. Ev pêvazo jî ana tiştî bi ortê ji tuneyê. Bixwest ez vana bînim ziman. Ez silav û rêz û hurmetê xwe pêşkêş. Yeko hurmetê xwe pêşkêşî we dikim. Mala we hezar carî ava. Heger min li hember we jî bêrêstî kiribe, dengê xwe bilind kiribe. Gotinê eşk ji devê min derketibin. Ez lêbûna xwe jî dixwazim. Lê bizanibin jî tu berjewendiyê min di vî qelalî de, di van bernama de, bi doza şehîda, bi gora Qadî Mihemed Tuneyê û ez Kurdewarekî ji bo hemû çar parçe Kurdistanê min. Yani Kurdewarekim piçik zana, piçik nezan. Ez ne filozofik jî, ez ne berpiçerê partîkê min jî, ez ne berpiçerê qurumkê min jî, ji rêzê ez Kurdim. Ez û tembûra min. Ji ber wê yekê. Bi tenê hundirê min şewte ez dixwazim evî derd û kul û elemê xwe bi were par bikim. Armanca min ez hinka perwerde jî bikim tuneyê. Armanca min ez hinkî aqil bidim xelkê jî tuneyê. Armanca min bi tenê ez derd û kulê xwe bi were par bikim. A mesela ew. Ji ber wê yekê heger û tu cara jî li hember sazî û Partiyê Kurda KDP'yi, PYD'yi, YNK'yi, PKK'yi, kî dibe? Tu carî hatta ez bikaribim jî ez li hever wan bêrîstiyê nakim. û bê hurmetê jî nakim. Lê wadek tişkî genel gora berjewendê Kurda bijî gerek ez bêjim. Çima? Ez xwar dibêjim ez hunermendim. Ez xwar dibêjim ez ronatbîrim. Wê çaxê berpirsiyarêtik min jî heye. Mixwest ez bana bînim ziman, bi were par vekim silav rêz û hurmet, êvara şeva wan bixweş, mala we hezar carî ava, hûn her bişîn û her hebin û dubare bi mînxweşiyê de silav rêj bon. Mala we. Bi hewar û bi qîrînim, min nabihîz û nabînin, dikim nakim Kurd nabîn yek, korna